Bonsoir. Bienvenue dans Un souffle entre deux mondes. Un espace calme entre la pensée et le silence, entre ce que nous comprenons et ce que notre corps sait déjà. Je suis Cathy et ce soir, je t'invite simplement à ralentir. Peut-être que ta journée a été pleine. Peut-être que ton esprit continue de tourner. Alors ce moment est là pour toi, pour déposer doucement ce qui pèse et laisser la nuit s'installer. Ce soir, on va explorer une question simple. Pourquoi certains choix dans notre vie semblent si évidents et d'autres tellement difficiles? Et si notre décision d'aujourd'hui portait parfois des racines invisibles? Ce n'est pas pour analyser, pas pour juger, juste pour regarder cela avec douceur. Installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse l'air sortir doucement. On commence. Imagine un arbre, grand, stable, vivant. On voit ses branches, ses feuilles, ses fruits. C'est ce qui est visible. C'est le présent. Maintenant, sous la terre, il y a tout un autre monde. Les racines, silencieuses, invisibles, mais puissantes. Elles nourrissent l'arbre, elles l'ancrent. Elles influencent même la direction dans laquelle il pousse. Nos choix ressemblent un peu à ces branches. On croit parfois décider dans l'instant, mais souvent, nos racines sont déjà là. Nos expériences passées, nos émotions anciennes, nos histoires familiales. Parfois, un choix nous remplit d'espoir, comme si c'est quelque chose en nous disait « oui, c'est juste ». Et parfois, quelque chose bloque, une peur apparaît, un doute, ou un vieux réflexe qui nous pousse à répéter toujours les mêmes schémas. شوف مع راسك شحال من مرة خديتي شي قرار ومن بعد منها سولتي علاش درت هاد لو choix. Est-ce que ce choix vient d'un endroit calme ou d'une ancienne protection? Parfois, ce que nous ressentons ne vient pas seulement de nous. Dans les constellations familiales, on dit souvent que nous portons aussi les histoires de ceux qui nous ont précédés. Une peur qu'un parent a eue, un vide qu'un grand-parent a traversé. Et sans le savoir, une part de nous reste loyale à ces histoires. Mais ce soir, il n'y a rien à réparer, rien à analyser. Juste observer, juste voir, juste la conscience. Parce que dès que quelque chose est vu, il commence déjà à se transformer.
le corps aussi se souvient. Une gorge serrée, un ventre contracté, une tension dans les épaules. La psychosomatique nous rappelle que le corps garde parfois des anciennes émotions. Pas pour nous faire mal, mais pour nous protéger. Alors si tu veux, pose doucement une main sur ton ventre ou sur ton cœur et sens simplement la vie qui respire en toi. En ce moment, tu es là, maintenant. Le passé peut être une racine, mais il n'est pas une prison. Les racines nourrissent l'arbre, mais elles ne l'empêchent pas de grandir. Laisse cette idée se déposer doucement en toi, comme une tisane chaude dans une nuit calme. Maintenant, on va laisser ces pensées se reposer, comme si on déposait un manteau sur une chaise. On va simplement revenir au corps, au souffle. Ramène doucement ton attention vers ta respiration. حس بها. حس بالهواء تيدخل من اللوني ديالك شوية بارد وتيخرج دافي. ما تحتاج دير حتى شي مجهود، التنفس تيدير خدمته. Tu inspires, tu souffles, inspire, souffle. دابا غادي تخلي الجسم ديالك يرتاح شوية بشوية. Porte ton attention à ton visage. تخيل الجبهة ديالك كترتاح والعينين خليهم يتقالوا. لا مشوار خليها ترخى. خلي لسانك يرتاح في وسط لابوش. وهاد الراحة اللي تتحس بها غادي تنزل لعنقك وكتافك. تخيل هذاك الثقل الكبير تينزل من كتافك. هاد الراحة تتنزل لي بغا ولي كود وحتى الليمة. يديك دابا تقال شوية وسخان. جيب لاتونسيون ديالك على صدرك وكرشك. خلي الهواء يتحرك لداخل. كل انسبيراسيون كديرها كطلع لك كرشك شوية، وكل اكسبيراسيون كتخليها ترتاح اكثر. واحد الراحة نازلة لظهرك. كتحس بظهرك دابا كيرتاح وكتهبط لرجليك، لي جنو، وكتوصل حتى لي بيين. لو كور
ديالك كامل كالم، ساكت، ساكن، مرتاح. تخيل بلي راك في بلاصة آمنة، ان اندروا كالم. يقدر يكون بحر ولا غابة ولا حتى سحابة، المهم هو تكون مرتاح. حس بهاد البلاصة، شنو كتسمع؟ شنو كتحس في الجو؟ في هاد البلاصة ما كاينش الضغط، ما كاينش الخوف، فقط السكات، لو سيلانس. تخيل كتشوف قدامك شجرة قديمة جذورها مغروسة في الأرض، وهاد الجذور هما القصص ديالك، ذكرياتك، تجاربك، هي جزء منك ولكن ماشي كلك. وفوق منها كاين واحد الضوء دافئ، une lumière douce. هذا الضوء هو الوعي، هو الحب ديالك لراسك. هذا الضوء كيوصل للجذور، كيدفيهم وتيقول لهم شكرا، حميتوني بزاف. ولكن دابا يمكن لكم ترتاحوا. والشجرة دابا كتنفس بحرية وكتحرك مع الريح. هاد لا لوميير مغطية لو كور ديالك كامل، من راسك حتى لرجليك. إحساس بالأمان وبالهدوء. غادي نحسب حتى ل3، وكل رقم كنقولو كيهبطك كتر في هاد الراحة. 3 الجسم كيرتاح كتر. 2 الأفكار كتبعد. 1 طلق كل شيء. خلي الليل يهزك وخلي الناس يجي بشوية. Je te souhaite une belle